Kada je u pitanju značaj organizacije civilnog društva i njihovog rada na polju digitalne transformacije, ono što je negdje zapravo najznačajnije je da smo mi prva poveznica, odnosno prvi front između institucija samih i uopšte toga kako građani doživljavaju određene stvari i određene uopšte aktivnosti koje same institucije sprovode. Sa jedne strane, mi smo tu, da kažem, da kanališemo određene zahtjeve građana koje se tiču te sfere i da ih sa našim vještinama, kapacitetima i resursima prosto zagovaramo. Sa druge strane, negdje ono što mi možemo i treba da radimo je da budemo podrška samim institucijama da sve što rade, pogotovo u eri u kojoj se tehnologija razvija mnogo većom brzinom nego što prosto je promjena svijesti, odnosno tempo promjene svijesti, je da budemo negdje okosnica i poveznica između institucija, samih građana i uopšte svih ostalih važnih donosioca odluka.